Hea e ki te rangahau hō a te ipu karea, tokomahanga uri o Aotearoa nei e rata ana e tautoko ana i te whakaaro ki ako ngā tamariki katoa o tēnei whenua i te reo Māori. Hioi kei kona no hoki te hunga tātā e karawhiu ana i te heitara, he mea whakahaere te rangahau nei ki Wainganui te hunga e aro nui ke ana ki te reo o tira ki Wainganui te ao Māori tonu. Kia hatia, hei tā tētahi o ngā kai rangahau kei te he tērā heitara, i kōrero a Hania Douglas ki etahi tauira i tā rānei. Kia kite ai tātou mena e pono ana te kitenga matua o te rangahau a te ipu karea. I puta he ui rangahau nā te ipu karea i te whārangi pukataka o te aka kia whai akoranga reo Māori i roto i ngā kura katoa o Aotearoa. Te āhua nei kei te whakae te mātātini. Tōna iwa te kaupai heneti o te katoa i whakautu i ngā pātai. Rā, neke atu i te 5,000. Iwa te kau o tērā hunga, i whakae ai e whai manana te reo i Aotearoa nei. Ka tahi, ka rua, iwa te kau orau e whakae ana ai me mātua tuku te reo ki roto i ngā kura. Engari he hanga whakaaro o ngā rangatira o a pōpō o Aotearoa, he whenua kua nohoia e te miro mā, te miro pango me te miro whero. I definitely think it should be a part of our education system because not only here, a lot of people don't even know about our own culture, but worldwide. I definitely think they should push for it more and make more people aware of the culture that we've got here in New Zealand. It's part of our history and it needs to be kept alive. We are Indians, so we know Hindi. So here I think Maori is the national language. So it should be made compulsory in schools. And even for us, like foreigners, we came here, there should be one class at least in a week, so that we may also understand. At least history, because we go beyond just the Treaty of Waitangi and stuff like that. I think it's important. It gives us a little bit more identity and stuff like that for the rest of the world. Engari tērā te hunga whakahe e ki ana he whanawhana noiho ngā hua o tēnei rangahau, nā te mea he mea tuku ngā pātai ki te hunga kua tahuri ke mai ki te reo. Ko taku whakautu pia ki te rāhunga, ai, e rata mai tēnei hunga, ai, e tika ana te rā kōrero. Engari, kia nei he maumau te waiho noa i o rātou reo, e haki te mea katoa te hunga whakamahi tēnei papakupu, he tangata matatau ki te reo. Ko te nuinga, kei runga i te huarahi, te tīmatanga ki te ako i te reo, kei Wainganui hoki, tērā hunga, nō reira ki au nei, me aro ki o rātou whakaaro, me te kite hoki, hea te take i rata mai ai rātou ki te reo. Ko te pātai nui me uia ka tika, me he mea he pēnei te nui o te tautoko kia reo Māori a tātou kura, he ha te take kaore anō kia tutuki tēnei kaupapa. Te whakautu iti e aua, engari tērā pea e whakaaro ana te kāwana ko ai rānei, he mahi uaua, engari mā koe ki atu, ai, ka uaua te mahi, me mātua whakarite i tētahi rautaki, e whakatinana tērā hia o te motu. Engari mo tēnei wā, ka noho pea hei kai mā te hinengaro. Hania Douglas, Te Karere.